Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangiriza ndetse runasaba abanyarwanda kwitwararika muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Rwasabye abanyarwanda kwirinda imvugo zibiba urwango, amacakubiri ndetse n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ni nyuma y'uko muri iyi myaka irenga 30 ishize twibuka jenoside yakorewe abatutsi, hagaragaye benshi bagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'imvugo zibiba urwango. Aha harimo gushishikariza abantu amacakubiri ashingiye ku idini, ubwoko ndetse n'uruhu. Biri mu bintu byateye impungenge by'umwihariko ku bakoresha imbuga nkoranyambaga b'abanyarwanda. Ahanini ko urubyiruko rukunze kwijandika muri izi ngeso, muri iyi myitwarire. Akenshi baba bari mu bihugu by'amahanga, aho n'ubundi baba bari mu buhungiro barasohotse u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 isize inkomere nyinshi, abarenga miliyoni bapfuye mu mezi arenga 3 yonyine, abandi barakomereka. Abafite ibikomere byo ku mubiri, ibyo ku mutima byabagizeho ingaruka. Gusa uyu munsi wa none leta y'u Rwanda yashyize imbaraga ndetse mu kubaka isanamitima, aho abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagiye bahabwa ibikorwa remezo birimo kubakirwa amazu, guhabwa amavomo, guhabwa amashanyarazi n'ibindi biborohereza ubuzima. Bikaba biri muri gahunda yo kwiyubaka ndetse no guteza imbere u Rwanda by'umwihariko bijyanye n'isanamitima ndetse no kuba hafi abarokotse. Muri ibi bihe aho imbuga nkoranyambaga zafashe indi ntera, ni nako abahakana ndetse banapfobya jenoside yakorewe abatutsi biyongera. Kenshi na kenshi babonye ubwisanzure ku mbuga nkoranyambaga, aho babivuga bivuye inyuma ndetse biziguye bashize amanga. Biri mu bintu bitera impungenge urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga, kenshi na kenshi bisanga bijanditse muri aya mabi cyangwa se muri izi ngeso zitari nziza. Gusa leta y'u Rwanda isaba urundi rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga ruri mu murongo mwiza kwitwararika ndetse bagasubiza abo bandi bagoreka amateka birengagiza nkana ibyabaye. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikirana, amakuru y'aka kanya natwe yasoreje. Naho mu nkuru itaha komeza ubane natwe hano wisanze kuri Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane umunsi ku wundi. Njye nitwa Elizabeth Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi mugomeze kwihangana muri ibihe bitoroshye turimo byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka.